MC wa Igamba Ng'ombe Joseph Njeru norete aciari batigatijaniria na bao kugitirwa ntano ciari akiuga ni untu gakanika gitakathigo nko babange ba aciari bomba kwithanania untu bobo bara nkuruki nikagita na kuromba aciari gwikia ana bao bare kire moritani jantandira na mugambo antu abo gukurukira Rwembe Samuel Gaishma na Chionkuruke. Ntere mbingi cha sub-county ya Igamba Ng'ombe ichitigitwe ikithithagia mbere ntano ciari muno kagiteta kakarutha rwa Disemba. Indi MCA wa wadi ya Igamba Ng'ombe Joseph Njeru nauritie aciari barekane na untwire bobo burabotari na kiguninwa kiriko kiri mwana nkaromba antu betu be Igamba Ng'ombe na antu batharaka rurioro tharaka tafadhali gutana ana bali na outdated ntikwenda kweriri itumi bya kubatana bura bitebiega lakini kankaromba ntu betu na heshima wana baraba bidaba kuthigutana twana toto twari ibatigane na buru ariuga ana bakaiba ari baraba egitwe bagitanwa ntugo ino bakurukagira kinyamara kinene gya kimathugania nuntu bakuruthithwa untu bura ikiutha tina watho rutanurwa kwibitha na nunti kwa tarwe na maana anavalire twathanaga na njai kako kwitho kathigu gatana gonka ugekira stress kunkaromba na heshima togunda romba digunkweno yetu ya Christmas kia December tukitumira nae twambiria kwenyangia twana twetu twikira twana twetu stress ugekira ibu nuntu na ndoni nyingi nuntu ana ria ari batire gutanwa utanite gaku kamwe gakwiko kautikast ende ariudia aciari bantu antano ino batumire inya yago yonthe guchwambia cha guchokia ana babu cukuru wanarira gukwandika notice certificate ya gutanwa yitagua antu barithagirwa certificate ana betu tu focus yana kuthomithia na betu na bathome bwega uyu te mutane muthomu bwega kona wira ino turimagia tio batane kogu ntikuona effect ya kwithirwa ugitana mwana waku nontu anwa mutana gutigi ntumwongagira kabisa stress umwongagira maishani make. Enkiripotera weru weekendi kuma gichigo bunge ya chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma.